ngap dan sobai pi ki parlo ki bistanat ban Peit yakre ka video hak ke channel kendi thread ka perthai kumbayu tdong sing barai ukarim Benzima tangna ka daw bu sharem hakmat Cristiano Ronaldo bar ka club Al Nassr hadin bak club Al Ittihad kabade ka club ukarim Benzima kala sharem no hakmat ka club Al Nassr kabade ka club Cristiano Ronaldo haka jingle kai ka dang shudab a Saudi Pro League game haka bo Cristiano Ronaldo liyo ban tap adu artli ki goals lingba artli ki penalties kumjuru Sadio Mane liyo ban tap arkol bat kumju Anderson Talisca liyo ban tap shikol katba ukarim Benzima liyo ban pumi tangkawai ka assist haka bo mshomla yoru ban tap kol nakini ki South League jingle kai nakam ta ka club Al Ittihad haka ba ka club Al Ittihad menta kadang job tang sin na South League jingle kai bat menta kadon hakran kawandriu haka mi yakin point ka Saudi Pro League game kumta kat kum karipot kabiolu menin kasi hadin ba club Al Ittihad kala sharam jaburom hakmat ka club Al Nassr ka club Cristiano Ronaldo hakane ka jingle kai ka shudab a Saudi Pro League game da san la arkol ukarim Benzima mentaula rai bon sa delete no ya ka Instagram account jongu ukarim Benzima ude rangali kai ubalo job chisin ya ka blondi o award of snam arja arpuar hadin bolala yalam ya club Real Madrid manu khuri kan namladu haka UEFA Champions League but lalongru goal top scorer haka UEFA Champions League jongka samoyele kai arjar pue arjar ar but haba pai shaka Instagram page ukarim Benzima menta uladon hadu nyopon million snut ki follower Henry na kale ukarim Benzima ul raibon sa delete no ya ka account tang hadin bola sharem kput hakmat ka club Al Nassr ka club Cristiano Ronaldo haka jingle kai ka dang shudab a Saudi Pro League game but kat kum ka jingkein na ka talk spot yakir rangle kai football tang u Cristiano Ronaldo Lionel Messi Neymar but u Kylian Mbappe kibaron kambun ki follower ban yau ne orang lekai bang lai pun reus nem karta ubreru orang lekai barim jonga club Real Madrid ukarim Benzima ulo ban lekai arpot league jing lekai nagam ta ka club Al Ittihad hakabol yo ban tap kat art league goals ban empat yo ban job wat tangka wer ka trophy nagam ta ka ne club na Saudi Arabia ka Al Ittihad ukarim Benzima bar ka club Al Ittihad kala sharem no tang ka second round stage haka club World Cup hakmat ka club nari Egypt ka Al Ali ban menta udang ya pitang ban lekai na ka club Al Ittihad kata haka jinglekai haka AFC Champions League bat kumju haka jinglekai haka King Cup kumta kanno ka jesem kandit ka bakraw kumbayu jongsing yaki paj baru each football haka leng jong ka pertai hadin kane ka jingrai kerki ukarim Benzima bandilit no yaka Instagram account jongu tang hadin bola sharem no hakmat ka club Cristiano Ronaldo ka Al Nassr te parlok hato piso kunno halor kane ka jingrai kerki ukarim Benzima pilaban jubab katkum ka jisau jongpi hapo ka comments box jong kane ka video te parlok tang kini ki kubor nganga pila sautu ngin sai kandu hakbai pat ka video kuble shibun